Tay kuriniw na inmangi ayaw sadya kamu mutas ding amarayaw. Mga anak ka po, amuyan ini amalan, simbar iman usugi, wambar iman babay. Amuyan imbungasin pag-iman, yamalan simbar iman usugi, wan simbar iman babay. Di sila mutas ding asarayaw-rayaw. Bang aung kita nila marayaw, bang aung kya naman nila marayaw, haitikad nila aung pasarayaw-rayaw. Dito sila hasarayaw-rayaw. Sabab kang na bang muiyam malanin sarayaw-rayaw, nakaagad na imarayaw. Kumagawa, apabila muiyam malanin marayaw, wala nakasud in sarayaw-rayaw. Nahaunura kabakantan yung imarayaw, iban sin sarayaw-rayaw, unzila ilaykum min rabbikum. Amura impiatulun sin Allahu Ta'ala pakanabihan, iban pakarasulan, inhahulihan niya, piatulunan sin Allahu Ta'ala, junjungan taniw alaihi salatu wassalam, hawaktu doon siya Makkatul Mukarramah, hangpu tagtu katahon, iwan Madinatul Munawwara, hangpu katahon hajumlahan, kauhaan tagtu katahon, timulun maun kaniya, in kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan imbagbog simbar iman usug, iwan bar iman babai. May tiyanto nila amuyad to magparuntungan. Amuyad to magkasanyangan, magparuntungan dunya iwan adlaw akhiran. Apabila imbaugbog sin jantong nila, imbaugbog sin akal nila, imbaugbog sin suara nila, imbaugbog sin pito ang gauta baran nila, kauhaan tagupat kajam, dumiwan sin adlaw, paruntungan sa laggo-laggo, hianughara kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Min qabli ay ya'tiyakumul azabu baghtatan. Wala parimaratong imulka sintuhan amo hindi kabahunusan sintao. Di na makatagin anak ka ama karinakaw signal number 3 ng typhoon. Ibiyang tawagan pa. Mga tuan, wal-iyadu billah, aum paratungun sin Allahu Ta'ala, mulka, aum paratungun sin Allahu Ta'ala, calamity, bagtatan, bigla, pa-individual, pa-kauman, wal-iyadu billah, ada kalasaplag. Wa antum la tasurun. Ing kamu yan, di niyo ka na naman, may ta niuri ka na naman, ligap kamu sin pagdunya, ligap kamu sin parakala, diha dunya ini, aula-aula na biya sin masanatu ini, kamatauran sin manusia, naligap sin pakaradyaan dunya, di sila makatutug magtag-ipon pa Allahu Ta'ala. Pag sayo-sayo nila, yan na rin magpak. Wal-iyadu billah. Amo yan, mga anak ka po. Inbaugbog simbar iman usog, iwan bar iman babae. Mga anak ka po, sumabot kita niyo kabtangan. Sin mga tao Makkah, iwan sin tao Madina. Hinda siyo yan. Sahabatul Rasul sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Unang kabtangan nila yan. Pamulan sang kanila napakay nila. Pamulan sang katu taniw pakayun na to aula-aula na hajaman na to ini. Tu parakala biyay ta katu taniw. Kanunungan kalasahan sintuhan bang na to ini kaamalan.
Sa kawatuan, tiyo-tiyo day makaamal. Manita, lirap simpakaradyaan dunya. Sasaw simpagmain-main dunya. Suway na sa jariag pakan na bigla naway na. Nauno yan tuan, dahing hatuwi ka isa. Ahabbu ilallah at ta'zimula. Kalasahan sin Allah Ta'ala, amuin pujihun na to siya. Bukunin pujihun sin taubaran niya. Bukunin pujihun sin taupagkahin niya. Bukunin pujihun sin tau nakatawang kaniya. Intunggal da pupujihun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dining kaki niya mamuji patuhan iyang malan simbar iman usugi bambar iman babae. Bunga simpag iman nila. Rukun iman unum. Kauhaan tagupat kajam ya amalan nila in rukun iman unum. Bukun hapalun saja. Bukun memorization saja. Bukun imun imine ibisara mo saja inin number 1, inin number 2. Sakawa, biadin kaari mo mag-amal sin unum. Aamalan sin atay. Kauhaan tagupat ka dyan. Kakuyaran niya sin Allah Ta'ala. Pujihun mo siya labay ring harukun iman unum. Amo yan inbaugbog sim mga sila. Bang mabihat tindagbus niya. Saadatun pid dunya wal akhirah. Pasanyangun sila sintuhan dunya iwan adlaw akhirat. Sa ing kabayan na to sanyang biyahon, magpatauran panyap. Magkagunahan kita niyo magpatauran panyap sa imuna-muna pataurun na to. Mag-amal pakabayaan sintuhan. Sa babindon niya bukon paghulaan. Biyasin sa kaula-ula, biyay takato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pag-amal mo pamarayaw, in pagsadya mo. Biyasin sa kaula-ula, konsuming kamatay. Amod timpiyabay ta sin Allah Ta'ala kanila. Amod timbagbog nila. Damik kiyan, amod tin subay na tuurulun. Di makapamuji manusia patuhan bang bukun labay ring arukun iman unum. Sabab amuyad tu inatulan. Hikarua. Kakuyagan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ipun niya. Al-amalu salih. Fi'lul ma'murat wa tarkul munkarat. Kakuyagan sin Allah Ta'ala. Puas sim mamuji kaniya. Labay ring harukun iman unun. Hikarua. Kakuyagan sin Allah Ta'ala. Amalan nila indaakan. Iwan tangkisan nila inliangan. Amuyan tuan, iya amalan simbar iman usug, iwan bar iman babae, bunga sin pag-iman nila. Tanyo mga anak po. Bang sadyay manusia, tiap-tiap siulagan. Namudji patuhan. Bukunin piyudji niya baran niya. Bukunin piyudji niya pagkahin niya. Bukunin piyudji niya kita niya. Siya impiyudji niya. Iliago niya. Amuin nagpapanjari ka niya. Di tubuanin atay niya igil iwan jangki. Di tubuanin atay niya takabur. Sabab di tayo maun niya
May ta niriya temaon sabab awon bayta kaniya sintuhan di patay makaniya. Ulan niyo mga anak po, magkagunahan kita niyo biyahon, mag-amal pakabayaan sintuhan. Matao din nag-aamal sa kaniya-kaniya tunis. Kaniya-kaniya salakan. In Tunisia to mga tuan bang magkalang. Sumagawa tungod mag-amal himinang sindaakan aon salakan niya, aon hinang kabayaan sintuan dunhan, agaron na tuwing kabayaan niya. Uno yan yung biyayta kato taniyo, si mga sila nakauna. Paahsinu as-sayra alayhima ilal akhirah. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, indum iban adlaw ini, hipaparayaw kato taniyo. Magmarayaw kita niyo hinang tudyo patuhan sindum. Magmarayaw kita niyo hinang patuhan paadlaw. Amuin maluto na to paadlaw ka na. Biya din ang kani. Marad haatulan kabayaan sintuhan. Biya sing kapangagad sinta umakka hajaman sin nabi, iban sinta umadina hajaman sin nabi, sambil nawa na siya amurad tim pangagad nila. Uno pa yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahjarut taswib, iban hali kamu si magkabtangan, laong muna din na ba ako mag-ibadat, magparuldol na Magpahayang-hayang na Suway na ako mga makaubos bihay ini, suway ko na mga bihay ini makain ini, ampara kuman. Di iyad tumanjari, paghali kaw simbihad turagbos, sabab, imbihad turagbos, giyaan gaan mo yung kabayaan sintuhan, malaggo kay mo in natatali mo, malaggo kay mo imbiya baktul-baktul mo, sagawa laggo mo na inhiyanug hara maun kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita, fa innal mauta ya'ti bagtatan. Kal na yung kamatay ri kaw baytaan. Misan yung baytaan kaw, di da kaw magkagad. Miuti na yung buhok mo, di da kaw magkagad. Simakit na yung baran mo, di da kaw magkagad. Inagi mo, timaasin siyugar. Natuan, pagkahagaritungod pa innal mauta ya'ti bagtatan. Dumatunging kamatay bigla. Aula-aula na jaman na to ini. Mataod na pagkarunguan na to, naglilingkod-lingkod sadya, pagtindog. Bihan, mga anak po, na ini katubiyay ta si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang nato mahinang kakuyaran sintuhan at taubatun nasuha. Amuin mga yu siya kamaapan iwan kaampunan. Magmaaroy siya patuhan. Iwan magmaaroy siya papagkahiniya. Hisiusin tao, maingat magmaaroy patuhan. Iwan maingat magmaaroy papagkahiniya. Kaimaun niya, aong kamalian niya. Insya yan, kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan in sabab. Anzala alayna al-kitab. Wa arsala alayna ar-rusul. Amo yan in sabab, piarahan kita, kitab, amo na yung Quran. Dahil nga sabiad tuwang na to, basahon yung Quran. At sadya kita niyo nagbasa. In hamukuro, pamulan sang kato tanyo sinallahu ta'ala. Ang po karayawan.
Nabiyadiin na mga anak po bang iamalan na. Dahil nga sabab yan, mga anak po, mag-uus-us kita niyo pakabayaan sintuhan. Dugay ngin parakala, inji matuha masanat to ini, biya dagbus makainu-inu. Tagawa tuhan, di da mag-inu-inu yung mga taong. Sabab kal na naparinta sila sin napso nila. Naparinta sila sin syahwat nila. Naparinta sila sin hubbud dunya. Naparinta sila sin lima sa dunya. Imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiu sin tao. Naparinta sin nafsu. Naparinta siya sin syahwat. Naparinta siya sin lasa dunya. Nisyanul akhirah. Kalupahan niya na in akhirat. Kalupahan niya na in pag-asubo halawang kumul. Biyabay ta kaniya asalin pangasubo. Biyabay ta kaniya asalin ang silsim pangasubo sa di niya rayad turihilan kalagguan. Manahut kaniya, asibi kaniya sa imbar iman. Amunad tin sa laggu-laggu, bat sabab sa laggu-laggu para kala, migkaw ring hagumi madtukaw palawm singgumi. Tura niyo yan, mga anak po. Nauno pembeta kato taniyo sinallahu ta'ala. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Mga kamu beriman, ayaw nutudbog to ay rahmat sintuhan kaniyo. Ay niyo pakayain rahmat, yanug hara kaniyo sintuhan pakabayaan niyo. Nakaprogram na yung kabayaan sintuhan kaniyo. Aon na manual sing kabuhi na to, magad kita niyo kabayaan sintuhan. Ay na to ay nangan atulan dugay nging kabuhi na to. Sin amuyad tini kasanyang kato. Sin amuyad tin nagpapanjari kato taniyo. Nabang natuad turi akarun. Mga bihad turagbos. Way barakat sing kabuhi taniyo. Misan uno pa, impakaradyaan na to, atarkala, tiyay kuranta niyo yung kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala, way na barakat, way na rahmat, aturan niyo na hindi matuhamasan na to ini. Dengan sabab yan, mga anak ka po, parungog na mo kaniyo ikabtangan, sinsay na ali. Mau'izatun hasana, pagpatumtum siya rayaw-rayaw. Unim patumtum sinsay na ali kato taniyo. Assalamatu assalama. Suway kita niyo masalamat diya dunya. Masalamat kita niyo halam singkubul. Masalamat kita niyo mamaksar. Masalamat kita niyo hapag-asumo. Sambil dumagpak kita niyo ila daris salam. Pahamin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, paghulaan sa rayaw-rayaw. Yung pangasubo, biyadi ning kadawhat taniyo sin salam yan. Subay kita niyo halawang pamalihala sin Tuhan. Pangasubo, isin halawang pamalihala sin Tuhan. Amanu wa amilus salihat. Amuraim mga sila, wala miutas daing harukun iman unum, iwan daing harukun Islam 5. Mga anak po, ikarwa kabtangan, sinsay na ali. Wa kullu khairin maslaha.
ingkatan laung niya marayaw. Amoy marayaw. Hasalakan kabayaan sintuhan. Iyan hikasanyang sin siulagan, hikasanyang sin family, hikasanyang sin kauman, hikasanyang sin kasaplakan. Ada puning kabayaan mo, ulong mo marayaw, aun waktu sambil ikaw, ri na makahampit sindayaw. Tumagawa, apabila yung karayawan yan, yarad mo insalakan, kabayaan sin Allahu Ta'ala, wa kullu khairin maslaha, ingkatan marayaw, hikasanyang sin siulagan, hikasanyang sin grupo, hikasanyang sin majority, hikasanyang sin katiluagan. Aula-aula hikasanyang simbuhi iwan patay. Amo yan imbunga sin pag-iman, iamalan simbar iman usugi bambar iman babae, mga anak po. Hikatu kabtangan niya, wa kulla syarrin mafsada. Ingkatan mangi tiu-tiu, mangi dakula. Iyan mang lubuh. Unin lubuhon. Lubuhon ng bahay. Lubuhon ng sasakatan. Lubuhon ng gumi. Di, lubuhon ng pagkamanusya mo. Naun nakita mo rin ito na lubuh. Apabila yung tao yan, di na makadsing kabayaan sintuhan, lubo na yung akal niya. Lubo na yung pangita niya. Lubo na yung kabuhi niya kawan tagupat kajam. Sabab miutas na siya. Dahil nga nagpapanjari ka niya. Sinamuad ting control niya. Mga anak ka po. Manganal kita niyo sa rayaw-rayaw. Hindi matuwa jaman na to iniwala. Di matuwa umat na kauna. Baba, wala pa rin maratong imulka sa lagu-lagu waliyazubillah. Mumuson na to, yung kabuhi na to. Kapag mumus kabayaan sin Allahu Ta'ala, nagpara siya Nabi Iwan Rasul, imaksud sadya, ampa na to mamumus, yung kabuhi na to, dahil nga kabuhi, kabayaan sin Tuhan, di kita ni umagada kabuhi, kabayaan na to, iwan sin sila. Ini kaupat mga anak po. Kaptangan sin Sayyiduna Ali hikmah. Wa ghayatu amrihi wa nahi. In maksud may tak kita riyaak sin Tuhan. In maksud may tak kita liang sin Tuhan. Li ihtidadil maut. Supaya kita makasadya marayaw sindahon pakamatay. Dahil nga sabab yanin wala himinang sinda akan sintuhan. Iwan wala timangkis ding haliangan sintuhan. Way pagsadya niya sing kamatay. Insadya niya sadya kabuhi. In pagsadya sing kabuhi matabang. Aun doktor, bang aun sakit. Sa impagsadya sing kamatay, ri matawang sin tawuhi. In makatawang da mga anak ka po, amin magad kita ni wasalakan kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, aun hamuk sahabat junior. Impiang asubuhan niya senior. Unim pangasubo sin sahabat junior ni ha senior. Laung niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita an nadamu taubah. In pagsusunlong niya hay nang mangi, nagsusun kau may ta, kau nakahinang sinya un may mangi,
pagtawbat. Inma na sin pagtawbat, mig na kauring hamalummi, umarap na kau pamalano. Sutsihon mo na yung pagkaon mo, sutsihon mo na yung pag-inom mo, sutsihon mo na yung pangatod mo, sutsihon mo na yung pangdungog mo, sutsihon mo na yung akal mo, sutsihon mo na yung jantong mo, yung katan malumi yadto, sutsihon mo na. Uno pa yan mga anak po. Bang mabihan tuin hantang niya. Wala pa siya nakalalapal sa bihad tim maksud niya. Unahan na siya sinallahu ta'ala magtuloy. Ampunon na siya. Papasun na sintuan indusan niya. Sabab amurad tim maksud niya. Taniyo mga anak po. Tumagawa. Wal mustaghfiru min zanbi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mustaghfiru min az-zanbi wa huwa muqimun alaihi kal mustahji bi rabbi. Ada punin tao na ngayo kaampunan patuhan. Nangayo siya kaampunan patuhan. Nagtawbat na siya. Wa huwa muqimun alay. Sarawa, di da siya maig. Magbalik-balik da siya pahinang mangi. In siya yan. Nangudyo-ngudyo sadya. Mangudyo-ngudyo in tao patao dosa. In sa lago-lago pangudyo-ngudyo. Pangudyo-ngudyo sintao patuhan niya. Dahil nga sabab yan mga anak po. Inagisintao ini. An-nadamu tauba. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aming pagsusun niya na sadya. Pagsusunan niya na hinang niya yaon. Ang payad tubunan. Unahan na siya sinallahu ta'ala, ampunun na indusan niya, papasun na indusan niya, gantian na indusan niya, pamarayaw, tub-tub na rin to, mura-murahan, mga anak po, mag-uus-us kita niyo pakabayaan sinallahu ta'ala, bang kita niyo nag-uus-us pakabayaan sintuhan, aun tatabangan kato taniyo sinallahu ta'ala, sabab biyawaitaan kita niyo, apabila maagad na tuwing kabayaan niya, pasanyangun kita niyo dunya, iwan pasanyangun kita niyo adlaw akhirat. Nas'alallaha subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.